бинандаи азиз, суҳбат ва шарҳи ҳамкорон маъмулан бахше аз барномаи ахбори озодӣ аст ва ҳамкорам Абдулло Шуров ки мавзӯъҳои гуногунеро пайгирӣ мекард, чанд соли ахир дар ҳамин студия барои бинандагон шарҳу тафсир додааст. ин навбат низ ӯро ба студия даъват кардам, аммо барои суҳбат дар мавзӯи нохушоянд. Барои мо ҳамкорон ва боварӣ дорам барои даҳҳо ҳазор бинандае ки Абдулло барояшон маҳбуб шудааст. баъди солҳои зиёди ҳамкорӣ бо Радиои Озодӣ, Абдулло тасмим гирифтааст ки фаъолияташро дар ин ҷо қатъ кунад. дақиқан баъди чанд соли кор дар Озодӣ, Абдулло? салом Шало, ташаккур ки ин бор ҳам ба барнома даъват кардаед. соли 2011 фаъолиятамро дар Радиои Озодӣ шурӯъ карда будам. 10 сол инҷониб барои хонанда, шунаванда ва бинандаи Радиои Озодӣ ҳамроҳ бо дигар ҳамкорон хабару гузориш тақдим кардем. муболиға нест агар бигӯям ки Радиои Озодӣ дар фазои иттилоотии Тоҷикистон аз нахустин расонаҳо буд ки ба таҳия ва пахши гузоришҳо дар шакли чанд расонаӣ шурӯъ кард. камина ҳам дар баробари дигар ҳамкорон фановариҳои навро ҳам омӯхтему барои бинандаи арҷманд хабарҳои охирин, дақиқ ва доғи рӯзро пешкаш кардем. ва ҳоло ки ба 10 соли пеш менигарам ва Радиои Озодиро як расонаи комилан нав дар меёбам, чун ёдат ҳаст Чало, 10 сол қабл гузоришҳо танҳо дар радио ва қисман дар шакли катбӣ дар сомонаи радио пахш мешуд. ҳоло аксарияти гузоришҳо дар шакли видеоӣ тақдим мешаваду бар замми он матну аксу садо ҳам дар сомона ва ҳам дар чанд шабакаи иҷтимоӣ аз ҷумла фейсбуку, инстаграму, телеграм ва чанде дигар пахшу нашр мешавад. бале, Абдулло, тавре ҳам зикр кардӣ, кор дар Радиои Озодӣ ҳамқадам бо талаботи муосир пеш меравад. хуб, ҳоло микрофонро дар ихтиёри Салим Айёбзод, раҳбари Радиои Озодӣ мегузорем то бубинем ки дар бораи иллати аз кор рафтани Абдулло чӣ мегӯяд. تصمیم عبدالله برای همه همکاران بخش تاجیکی رادیو آزادی خیلی غم‌انگیز و ناراحت کننده است، اما برای من دهچند، ولی برای من نو نیست، به خاطر اینکه مدت زیادی بود که عبدالله با پیشنهاد برنامه‌های نو، برنامه‌های خود می‌خواست که تغییر مکان و تغییر راه کند و اما با هر بهانه ما این روز را کشال می‌دادیم، ولی بالاخره پایفشاری و ایستادگی عبدالله کار خود را کرد. عبدالله یکی از بهترین کارمندان رادیو آزادی است و به سبب آنکه با دانش‌های وسیع و عمیق اقتصادی و مالیویش با ظرفیت‌های تحلیلگرانه‌اش می‌توانست خیلی زود خبرها، نویگری‌ها را درک کند، روندها، تمایل‌ها را شرح دهد و تحلیل کند و اما همه این بر پایه یک خصلت خیلی عجیبی است که بی آن ژورنالیست نمی‌تواند ژورنالیست باشد. این خصلت حس فوق‌العاده حقیقت خواهی، حقیقت جویی و حقیقت تلاشی است که به عبدالله امکان میداد زود این موضوعهای جالب و به درد مردم میخورده را پیشکش نماید. البته رفتنی او برای ما باخت است، ولی امیدواریم که همکاریش با ما قطع نخواهد شد و در هر کجا که باشد عضو تیم آزادی باقی خواهد ماند. Абдулло, албатта барои ман низ дар ин лаҳзаҳо сухан гуфтан осон нест, зеро худоҳофизӣ бо ҳамкори бисёр ҳамгарон қадру пуртаҷриба ва ҳақиқатнигор ҳамеша сахт будааст. барояд дар макони нав бурдборӣ мехоҳам ва умед мебандам ки ба ҳар ҳол барои шарҳи мавзӯи муҳим аз он тарафи уқунусам бошад омода хоҳӣ буд. барояд рӯи сафед.